Ingdeng Paropli Lachit Borphukan amahang kethek amen pen Karbianglong Chamber of Commerce pen patirpi ponsi Paikuni Nipa Inquiry District Administration Karbianglong aro Fire Garbage Lumbazong Youth Team lapen Karbianglong Women Justice Forum atum pen Chelangsi Diphu rong sopia ahithi malom kapangthir asai kedeng birta nangli Ingdeng Paropli Lachit Borphukan amahang kethek amen pen Karbianglong Chamber of Commerce Diphu asai malong pen pangcheng ponsi Diphu rong supiang kang CEM Banglo Council Colony rong pharpi rong be lapen kasa stadium pen chenglok Diphu ahithi angkang kapangthir asai dengpon La sopi Diphu LIC adungalong me sitame padupontu Mayalong Aluhi Sarpiaman pen Deputy Commissioner Sangpi Madhumita Bhagwati Chetongdun তাৰে প্ৰথম প্ৰগ্ৰাম আজি এই ক্লিনিলে যায় আমাৰ চেম্বাৰ্ছ অফ কমাৰ্চক আমি সেইকাৰণে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে তেখেতে আমাৰ ৰিকুৱেষ্ট ৰাখিছে আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ এটা ক্লিনিলে ড্ৰাইভ কৰিব আগবাঢ়ি আহিছে তাৰপিছত আমাৰ আজি আকৌ আছে ব্লাড ডোনেশ্যন কেম্প আছে ডিফু মেডিকেল কলেজত আৰু সেই ব্লাড ডোনেশ্যন কেম্প আজি আমাৰ চাৰেণ্ডাৰ যিখিনি আমাৰ আউটৰিচ আছে তেওঁলোকৰ মেম্বাৰ্ছে দিব 250জনে অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে এতিয়া আমি গম পাম কিমান আচলতে আহিব আৰু লগতে আৰু অন্যান্য সংগঠনেও আজি ব্লাড ডোনেশ্যন কৰিব আমাৰ আজি আকৌ PHC বিভাগীয় স্বচ্ছতাৰ ওপৰত দুজন মিটিং পাতিছে ব্লক লেভেল তেওঁলোকৰ অফিচত আৰু ট্ৰি প্লান্টেশ্যন ড্ৰাইভ আছে আজি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে এইটো অৰ্গেনাইজ কৰিছে এটাটো হৈছে তেওঁলোকে গছপুলি বিতৰণ কৰিছে আৰু গছপুলি ৰোপণো কৰিব Lapen ADC Fire Garbage Klembang Phuan Parta Karbianglong Chamber of Commerce Ameipu Augustine Kramsa Lumbazong Youth Team Ameipu Elvin Timung Chunbang Harsing Hanse Finance Secretary Enjoy Tiso Karbianglong Women Justice Forum Ameipi Sangpi Violet Bepi and Parta Penaan Abang Phubang Phiatum Cherap Chito Dunsi Kapangthir Rajai Mek Mesen Pen Pachunpon Lachit Borphukan birth anniversary 400 years এই program লৈ কিনে আমি আজি administration আৰু social organization আমি তিনটা মিলি কিনে মার্কেট অকল মার্কেট বুলি নহয় আমি নিজৰ ঘৰো চাফ চিকুণকৈ ৰাখিব লাগে বুলি আমি সবে চিন্তা কৰি কিনে আজি এই মাৰ্কেটত আমি সাফাই অভিযান আমি প্ৰগ্ৰাম লৈছোঁ Karbianglong Women Justice Forum kapan lumayong youth campaign itu program patir frequency Ingdeng Paropli Lachit Borphukan pelo abort anniversary ani ni itu Diphu dak methang adim mat methang arong pati tauna long itu integrate pensi donangji so kamat ha pensi itu cleanliness drive apa ang program deng kono dapat bagi positive dan non program itu program bagi kono lapen koson si itu hemkom hemrai long same taunang bong same kecipang thirne la so sai bang ani itu Karbianglong than same billing tu okol town committee tum sweeper do la khalok nang ne mithang adim mithang gulat longan same mithang mai kecipang thir kona sai bang tum deng konang ji war tu lapen mini sudah hepen itu same kasapha kon khelong lahai rujuni lahai sekhor lahai hora bong paticho lahai kecilong le atma munit ke akai lopen le bang non lihin bane bang non sa number 1 nang suji ke aprang cheng ke lake bozar long sinam sunji bozar long mate hotel long sami tu langkong habe stadium hol long silang to program baju pani tum han ton long la sila so program long sami ang song pen central pen selang tum meeting song si do bonpo la sila so program long sami itum Karbianglong tum sami ka do vera tum chitong dun pen kupi koson kecipang thir nei kecipang thir pen kupi seli long hima hala haya sai bang itum adu kon nang la chata do vera tum mandang chitong di pani tum hin poi pen dame Karbianglong rat pan sami tum ipilo la pen labang so cleanliness drive ke Diphu chot kali all Karbianglong la pen mithang hem an pan sami ni tum hin pensi kecipang thir sai kedeng kongret di pansi kado ipanta ko ni tum pen tuni pon